Како прво, многу сме радосни од Вино Жито, ние, од македонците од Грција, што сме тука и се запознаваме, имаме контакт со нашите браќа, чамите, албанци од Грција. Të kënaqur që sot realizojnë një takim me vëllezërit e tyre çam nga Greqia që jetojnë në Shqipëri. Ние сме луѓе кои што ја делиме истата судбина со вас. Ne jemi njerëz për të cilët e ndajmë të njëjtët, na ndan i njëjti fat me ju. Сме радосни што се запознаваме и се надеваме ќе можеме да соработуваме понатаму. Jemi shumë të gëzuar që u njohëm dhe besojmë se bashkëpunimi me ju do të vazhdojë edhe më tutje. Бидејќи нашите проблеми се и ваши проблеми, Sepse problemet tona janë edhe problemet tuaja. и ние како партија Вино Жито, Edhe neve si parti Vino Žito, како членови на Европска партија Европска слободна алијанса, si përfaqësues të partive të vogla të Evropës, Evropa e Lirë, сакаме и можеме да ви помогнеме на европско ниво, duam dhe do t'ju ndihmojmë në nivel evropian, за да лобираме, за да ги презентираме и вашите проблеми. që të bashkëpunojmë dhe të lobojmë edhe për problemet tuaja. За скоро ќе почне еден процес Së shpejti do të fillojë një proces во Грција, në Greqi, во судот против Грција, në gjykatën në Greqi për Greqin, за имотите на протераните македонци од Грција, për pasurinë e të dëbuarve Maqedonas nga Greqia. каде што ќе се бара од Грција да им се вратат државјанствата и да им се вратат имотите на тие луѓе. Ku do të kërkohet që nga qeveria greke të kthehet identiteti i marrë dhe pasuria e tyre. Затоа ние сакаме да ви понудиме, Prandaj ne duam t'ju ofrojmë, бидејќи имаме веќе една добра адвокатска екипа, sepse kemi një ekip avokatësh shumë të mirë, ако сакате и вие да се приклучите на тој процес po të doni edhe ju të futeni në këtë proces, и заедно да си ги бараме во судот нашите права. së bashku t'i kërkojmë të drejtat tona në gjykë. Примете голем поздрав од македонците во Грција Pranoni një përshëndetje e përzemët nga maqedonasit e Greqisë и исто така од вашиот пријател, нашиот сопартиец Павлос Воскопулос. njëkohësisht edhe nga antari ynë i partisë Pavlos Voskopoulos. Ние, како што знаете, имаме како партија напишано за вашата историја, за вашите маки, Ne si që dini edhe ju si parti kemi votuar për problemet dhe shqetësimet tuaja. и го објавивме тоа во едно грчко списание Dhe këtë e votuam në një revistë greke и бевме единствени што можевме и имавме храброст да напишеме за вашата проблематика. dhe ishim të vetëm që morëm guximin dhe shkruajtëm për fatin tuaj. Се надевам ќе се гледаме почесто и ќе соработуваме. Shpresoj se do takohemi më shpejt dhe do të bashkëpunojmë. Njëkohësisht dhe unë Isto taka i jas i prita me kënaqësi. dhe prečekam so golemo zadovoljstvo. Ne më vërtet që jemi të ndarë, to kanë problemet tyre, Maqedonia kemi problemin tonë që jetojmë në Shqipëri. Iako sme odeljeni, međutim problemit e nisu isti. Partia jonë për drejtësi dhe integrim është një parti e re në aspektin politik shqiptar. Naša ta partija za pravo i integracija, iako je mlada partija, Në këto moment që flasim mbush 4 vjet, sega već je puni 4 godine. programi i partisë tonë, Naša ta program, pjesën kryesore po glavni odel, ka marrë përsipër ima zemër o nas sebe zgjidhjen e çështjes të shqiptarëve të çamurisë. da reši problemu na makedoncit e çamojnë po Kërci. Ne si forcë politike Nije kako politička sila e kuptuam që ka shik se popullsie razbrafme deka të kajinës së çamurisë
од покраината на Чамаријата. Ishte shkelur të gjithë drejtat sipas konventave dhe drejtat e njeriut. Сите права беа, имаше прекршоци на сите човекови права. Na vjen e keq që si politika shqiptare, si shteti shqiptar nuk ishin marrë asnjëherë seriozisht me zgjidhjen e këtij problemi kaq të madh. Многу тешко ни идеше дека и толку и албанската политика молчеше пред овие факти и аргументи. Fati i keq i kësaj popullsie Лошата судбина на овој народ, që erdhi në Shqipëri mbas një gjenocidi të tmerrshëm што дојде по една голем геноцид, по еден тежок геноцид me krye general Zevra, со начело генерал Зевра, erdhi në Shqipëri, дојде во Албанија, sistemi i diktaturës диктаторскиот систем, nuk i krye asnjë mundësi që këto të zgjidhin проблемет që kishin nga shteti grek. не му створи никаков услов, значи тоталитарниот систем не му створи никаков услов на овој народ за тешкотите со во Грција. Kjo popullsi Ovoj ka narod- qenë me shtetësi greke Овој народ има бидено со грчко државјанство dhe me kombësi shqiptare. и на националност албанска. Në vitin 1953 ju shtetësia, ju dha shtetësia shqiptare pa pyetur asnjëri në mënyrë kolektive. Во 1953 година 1953. му се одзеде грчкото државјанство и му се даде албанско државјанство. Kjo është një shkelje e konventeve ndërkombëtare, Ова е еден прекршок по меѓународните стандарти, европски стандарти. të japësh një popullsie të tërë, të heqësh shtetësi, të japësh shtetësi pa pyetur asnjë në mënyrë kolektive. Да му го S'ka ndodhur mas i vend botës. во ниту една држава во светот не си могло случајно да му се одземи колективно одземување на државјанството без да го прашаш, без да почитуваш нивната волја. Pas një kohë shumë gjatë të sistemit diktaturës, rreth 47 vjet, Во еден долг период од 47 години на комунистичкиот режим, u ndrua sistemi nga sistem diktaturë, sistem demokratik, имаме промена на системот од тоталитаризам на демократски систем. ku krijuan shumë forca politike, Се створија големи, имаше големи демократски сили, политички демократски сили. u kriju dhe një shoqat patriotike çamërie. Исто така се формира во почетокот една демократска, патриотска организација Чамарија. Kjo shoqërat ka meritën e saj që Ова организација има своите заслуги, prezantoi kulturën e kësaj krajine, а презентира културата на ово подрачје, prezantoi patriotët e kësaj krajine, ги презентира патриотите од ово подрачје. ai mentalitet i gabuar ka shikse popullsia në diktaturës ndryshoi në sistemin e demokracisë. Го симна оној лош менталитет што беше створен према ово население, Se sistemi i diktaturës popullsinë shqiptare çame e degradoi deri në popullsinë e shkallës tretë. пошто самото албанско општество, чамоите, албанските чамои и створе народ од трета класа. Baras si njerëz me ngjyrë, si njerëz pa ngjyrë, Ова е рамноправно како луѓе во боја и луѓе без боја. po me ndryshimin e sistemit demokratik, Со промените што дојдоа, nga krajina e Çamërisë u bën deputet, од подрачјето на Чамаријата имаме пратеници, prefekta, префект, zëvendës ministra, заменик министер, drejtora në dikastere të ndryshme të shtetit shqiptar, директори во разни дирекции во институциите на системот на Албанија dhe në vitin 2004 и во 2004 година në parlamentin shqiptar, во албанскиот парламент shoqata Çamëria организацијата Чамарија paraqiti një rezolut предложи една резолуција për të aprovuar parlamentin shqiptar. да ја ратификува албанскиот парламент. Fatkeqësisht kjo rezolut nuk aprovua, За жал, ова резолуција не помина, не се ратификуваше во парламент. ndoshta edhe deputet të parlamentit shqiptar nuk e dishin historinë e kësaj krajine, Можеби и албанските пратеници во албанскиот парламент не ја знаеа судбината на чамоите.